Mashini gani ile? Nyazo kabisa. Sasa tutakuwa shazukia nini? Kuna yaru kabisa. Mama karibu tuwatari na pesa. Mimi tunatumana hapa mwe. Tunagonga. Banagonga. Tunagonga. Hapo kwa hapo. Sasa inventory inaingia sasa. Banagonga na aje nyinyi mnakimbia nini? Acha ukame. Kwa mwenda wazi. Ifo imagine. Ndio mkio. Ndio masasi hapa. Ndio mkio. Hapo janyo makopi biu. Banagongana bo peke kwa abo peke. Hapana bali mko kama mnakimbia. Hapana banagongana bo peke kubo peke. Charles de combat ina bagonga. Wapendo wakimbie. Charles de combat jo ina. Charles de combat yo banagongana bo peke kubo peke. Wapendi wakimbie basoda. Ba blessé ba komuni. On. Ba blessé ba komuni. Yesu we maga vita hii. Ya. Ona ba blessé tena. Ba blessé ko ba blessé. Mashini gani ile? Nyazo kabisa. Sasa tutakuwa shazukia nini? Kuna yaru kabisa. Aksa napenda bamubebe. Si banaweza piga masasi hapa. Baweza tubombarde amo hapa. Mungu tukumbuke. Ona ba blesse on. Ona ule asha katika miguu. Mungu we. Banaisha kanga huyu. Mungu we, banapenda wakange tu wapi ne akosi. Mungu wangu, mtu naikuwa jitafuta banatamu kanga tu wapi ne. Mungu tukumbuke. Mungu we. Mungu tuone huruma. Okay, ule ana bahati basi.
bako naanza shanje na mateni bote wako na kimbi bako na shanje na mateni mumungini. Poa. Ni sawa prof. Unakaza? Courage. Ni sawa. Oh, wako naenda hivi, wewe unaenda hivi. Très bien. C'est bon. Historie. C'est ça. Sawa. Nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika twongeye kubasuhuza nkuko mubibona ahangaha turi ku muhanda mugari uva Goma winjira mu mujyi wa Sake. Amakuru amaze kutugeraho muri uyu mwanya nuko umujyi muto wa Sake ubarizwa muri teritwari ya Masisi umaze gufatwa n'abarwanyi ba M23. Ayo na makuru atugeraho ahangaha turi kuko turi hafi na Mubambiro. Kubaza agace ka Mubambiro na ahantu hegeranye cyane na Sake kuko hose ni muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma y'imirwano rero yabaye kuva mu gitondo mu masaha ya saa 11 za mu gitondo aho abaturage batangiye guhunga, ndetse n'ikindi kigaragara ahangaha nuko n'abari basanzwe bari mu nkambi za mu mujyi wa Goma nabo ngubu bari guhunga mu mujyi wa Goma. Ikigaragara nuko umuhanda wuzuyemo abantu benshi, abantu barimo guhunga, bamwe ntituzi ngo barimo kwerekeza he, ariko bose bari kwerekeza mu mujyi rwagati bava mu burengerazuba bw'umujyi cyane ko rero hegereye umujyi wa Sake, berekeza mu mujyi rwagati muri centre ville ahantu hazwi nka Birere. Turakomeza tubagezeho uko ibintu birimo kugenda amasaha, ariko ikigaragara nuko imirwano kugeza na n'ubu ngubu igikomeje nk'uko abantu barimo kutubwira. Hapo kwa hapo. Sasa M23 inaingia sasa. Banagonga na watu nyinyi mnakimbia nini? Acha ukame. Kwa mwenda wazi. Ifo imagine. Ingia mukio. Anapiga masasi hapa. Ingia mukio. Umo janyo mwako pipiu. Ingia mukio. Banapiga masasi hapa. Banagongana bo peke kwa abo peke. Hapana, bali mko kama mnakimbia. Hapana, banagongana bo peke kwa bo peke. Charles de combat ina bagonga. Wapendi wakimbie. Charles de combat jo ina. Charles de combat yo banagongana bo peke kwa bo peke. Wapendi wakimbie basoda. Bablesse bako muli. Bablesse bako muli. Yesu we maga vita hii. Ya. Ona bablesse tena. Bablesse ku bablesse.